Tinhlangano temphakathi bosomabhizinisi nemkhakha lotimele bahlangana e-Pitoli kutawudzinga Tindzaba lekuthuthukisa bantfu labasikati nekuqinisekisa ukuthi badlala inzima ukuthi emnotfo wakuleli nekulwisana nekuhlukumeta ngekwebulili. Mengameli Cyril Ramaphosa bekangilomunye libekahambele lombutsano. Ramaphosa uthi ligciwane le-COVID-19 libe nemthelela lomubi emnotfweni wakuleli lokholele kulahlekeni kwemisebenzi leminingi kanti bantfu labasikati ngibo labatsikemeteke kakhulu ngekusho kwetibalo takamuva. In the second quarter of 2022, 47% of South African women aged between 15 and 64 years were recorded as economically inactive. This means that almost half of the working age women in our country are not active as part of the labor force, compared to 36% of their male counterparts. Ramaphosa uthi kubalulekile ukuthi lo mbuthano wekuthuthukisa bantfu labasikati kutemabhizinisi netemnotfo udlala inzima lenkulu ukuqinisekisa ukuthi bantfu labasikati bahlomula kumnotfo wakuleli. It is therefore critical that this Women's Economic Assembly must produce outcomes that uplift, that empower and expand women's access to all levers of our economy. Kanzike bantfu labasikati bebahambele lo mbuthano bavakalise imibono yabo. You can see that women are really doing amazing things. There are opportunities for women and we are challenging ourselves. It is for the first time in the history, everywhere in the world, where the issues of gender-based violence and femicide are linked to economic power. Imvuselelo lobisi eTindzaba SABC eJozi.